Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Menurut ke Taliban, ban kini ia kabur sensar ha Pakistan. Kiriu king atiar TTP, lane kile no Taliban ha Pakistan. Kila kam kila yuk kini, Shibun Kishnong ha Chitral District, jong ka Pakistan. Ka Chitral District, ka Don Marjan, bat ka Gilgit Baltistan, ka bahap hapuk ka jing sensar, jong ka Pakistan. Bat kumjuru, ka Chitral District, ka Don Marjan, bat ka Afghanistan. Kile no Taliban, kila kam, ba Shibun kiriu king atiar TTP, kila rung sya Chitral District. Kaseng king atiar TTP, kala ong, baka jing sensar jongki, kala trekam ha Chitral District, bat haki babun Kishnong, bakala kini. Kaseng leno TTP, ka klan buar bha, hak haput bat ka Afghanistan, ka bala sensar menta, da kile no Taliban. Laong ba Shibun kispai, bat ki pulit Pakistan, kila syak penyap, haki leno TTP, haki arpaus nambaladep. Kispai Pakistan, kila pensisya, baki leno TTP, lane ki Taliban, kila hiertma, ya ki jaka jong kispai, ha Chitral District, jong ka kibar Pakhtunkhwa, hajan Afghanistan. Kani kalaji, menhakini kisni baladep. Katkum kispai Pakistan, kiyathu, bakila yuk ban penyap, hadu kat arngut ki leno TTP, kat bana kaliang jong kispai pat, kila dukno, ya sangut kispai, hakajinya terkuli ke basir kaibha, bat kileno Taliban. Kajinya kun ke bajur, hapdeng kispai Pakistan, bat kileno Taliban, kadang jasa perang, ha Chitral District, jongka Pakistan, namar bakileno Taliban, kilawan rak Shibun, ki jing hirtma, ki jaka jong kispai Pakistan.